Hadin Arsenal bekipat riunget ke Balang Catholic jang ke Shillong Archdiocese Kim Yo Alat menishim benta hak procession Eucharist ke Bejulong halai mukra benta ke kenti na kaliang ke Balang Catholic jang ke Jelan yang ba Shillong sa shisin pat kan penlong biang ke procession hadin Arsenal. Na kaliang General Secretary ke Parish Pastoral Council uba Barnabas nong ba habakren bakilat bathai kubor benta singiu laong ba kumbajulong ke Rukam ya ke procession on penlong hak singiu blay ba ar jong naiwing kata ke bumut mentau snem ke procession kan long hak khatlai terik unaiwing bat kemas bekut kan stang hak posh pau bejeminster hak Calvary jong ke Cathedral Parish like mukra hak ba watch Bishop Victor Lingdo jong ke Jelan yang ba Shillong unlong unong knya kongsan hak mas bekut hak posh shibjisteng on sedang ke procession. Uba Barnabas ula batai ru hak bai dei ba kajaka yang kali jeng ki parabangen bat ki jing batha ba ki pat ringet ki dei ban bud hak sngi procession. Ula bu ika jing kerpat sabarok ki para banget pakinwan hak te ka sngi bakin bud kat kum ka jing batha khnang ba kalet niam kanlong ka bayat bet ya renti. Shushu ulai thu ba ka procession mentau snem na kaliang ka PPC ka antat ba ki pat ringet ki banwan shimbenta ki la ban poi prapo jar hadu shilap mut AA. Iklam yo isu ban pelong ke procession jangi nagam ta kadaw covid jeng pang covid ndai mentau snem ka district administration ke laila jangi abangin pelong ke nek procession komba julang madu stem kalong baya ka tayo ko ba ar jong bana November ban banta ka snem ka de khat lai tarik November mas kalong ha ka por sipo beje ban mansking istang procession ha ka por si beje steng no sngi kelentiga kilong komba julang manusdam i khot kerki ya kane ka press conference namar ngiso katu kane ke jeng pentip ke bagi ko aban pentip sik para bangit jengi berwan sa kane ka procession atak sakawai katu kane ki jeng pentip ki ko aban ai namar ba kumanang ya ki por ngakan mau ginang pelong ki procession nang rit mangi long ki volunteer na kamrit kerta ngiya saw mut aka silai andrai manta pi na ya ki procession ngilaya bagi pendap bek surat rakai ngable pai ba labun pelan aga pormas pentang nila estimate kumbasan pun rupo jarmut ki brigdon andre aga por precision ki parisor ki adap kamasok ki wan bansim pentang ke precision dan mar kata ke precision ya try imduna ke prapo wajar jala ban poi don ki bang silak ngam tip ngam la ban you exact estimate andre kan tambah ya ki rupo nyu po wajar tegi pai ba ki labun pelat tegi kerpat mentai ki paris berkat ya ki diocese ki bayat precision ban ikiseng berkat ki bayat precision subha ban pendap na surat apa pihak presiden pendap undang imsya isu benta ya kindo kiseng bikin yait bikin syat bikin bikin tem kiseng lene bikin pentut dengan dinyak presiden idon tak arti lagi ban Don Bosco ban ba ka Savio ban ka Don Bosco ka Savio ban kan yait bat ka sakramen bat ka nyalam nanti yangi ipadar nang ta nagatukan ni naga Paris Council ini anak keman barkan sabur ke Don Bosco ban berkomta ter tentang kini ingin sya ya kiwe ingin sya namar balai ngab ya perkat ya ka por ngab ya perkat ya ka lekawan bakar sup kenapa kibriu ingin pengkeloi ke proses namar mahagi ni kisam beladab ngabun beriu pelat proses kelaya hadu san sistem tegal adum igi beriu balaya cenang undang ki balik pai biang dan ketingga iki temen tahu senam ini persangka bala bayai ban penstet second dia dagom nomor saya sistem kata sabusan milik ban pengkeloi ba telah poi hapat Calvary jika kelak kim kendian tengi kerpat iki para bangai perka kibuan aga jenglan yang baka proses bikin kamlong ki bosiar ya isuki skim jude ban mare jude ban long pengkeloi dengan ya jai island lagi ki perka bat ka sagawai kalau bangilaji man kepor kibuan keloi ki persian ban yang surat-surat kamjan Calvary dekatur kamla ban long namar katut no ya ki bawan sadir tikini di jengkerpat ki barit imla bersuhan la sian la naka mikrofon naga tenghong nang tei ande gane jengkerpat ik pada banget ki bawan ipnya subah barkat ki bawan bangi kerman barkat ki kam gunjong ki bayai baik ranti ba amsya ban budukan ko magini sistem beladat imsya ban budukan lagi no dukan apa ke compound ko par pai ba nama genang pun pai ba ki bawan ngilabu LED screen apa badan novis batsan hajar klik jengkerpat ke bakam kerpang nang tak pada banget barkat ki bawan bakin sumar kut abaki wan naga bentakan ni procession ba parkim day ban bread pathari ki plastik jing ba ban numbia penjabo ya jaka ban penyang kali ban hagelenti kisengke kumba julang ki don ki jaka yang kali ke bangilaj penbaik handai mentala arsne mengatrai don kamban pentemai biang
kendiat nane bakin ibang juan rukin tip ke jaka ban yang kali dengan subatai kendiat suas pangka jaka yang kali ki bawan na keleng saudong jong kan ka rime gale ag jongi jaka yang kali kilong kum ni harum ki kali he ki bawan na kitain juai kin yang hamadan yorang hab tangamot fire brigade angtai but ki kali red kin penyeng Hasan Advance School but college campus kin liat nyatu lenti fruit garden but ko Holy Cross Prudin MIIT kembang yang menta tu di cakap kini yang volunteer kindan banyak kemit banyak peitlang ti kali ki bawan na riwar na riboy but best kasil tamun nang tena upper shalom kin yai lembaga civil hospital kun sebarik point kin penyeng nadu kalanti Pine Mount School ter hadu Nong Malki Road hadu 7 set school nang ta ter hadu basic school lenti klau hadu Kongdong yang kesurak mandong nong siliang ki kali he ki bawan na katain polo kin yang ha kalenti ambos All India Radio bat lenti Biwar Road bat surak di IPR office lenti surak DT office bat kesurak Horseshoe building ki kalerit ki bawan na kitain polo bat NIPCO office kin wanbu apo ipli ke St. Mary's jaka St. Margaret Christ King College dan ke Hopkinson Road Jacob's Ladder Lorito dan ke parking lot di Station Room Hopkinson Road Hajan Christ King College St. Anthony's School Medium Mini Stadium bat Don Bosco Technical School kini jika ke baki ila kali bikin yang tiga bagi jing pentip kalau baki bisa gipun kena bisa bagi yang kali saudong kali nanti bagi niat procession kata kamu nadu St. Peter's sadu fire brigade kumta ter berak saudong ka lai mukra tegini gidiki jing pentip jangi khamtam ya jika bakin yang kali yang subhai pi jaga procession jangi increment bapiniwan naga jing rublain bapiniwan naga besuk pasan ublain kurku ya pi